Күн яхшы болсын, аяулы Ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды баслаймыз. Өрметлі радио тыңлаушылар, мен бүгін қонақта біздің Ноғай районымыздың сыйлы ясы үйкөні Дағыстан Республикасының атқазанған яслар насихатшысы, айтылған зоотехник, екі кітаптың авторы. Мой край, моя жизнь орыс тілінде, елім менім, яшауым менім деген екі кітаптың авторы. Мен ойлаймын, яшауында көп халқы үшін яшап, көп пайда келтірген әдем бізге бүгін өзімен замандасы композиторлардың ақында біздің радио тыңлаушыларға айтар деп ойлаймын. Не десе, олардың ақында бізде информация аз. Сізге сөз береміз, сыйлы Зубайыр Зинаевич. Композиторлардың ақында айтса, вообще районда мен бір кешек заман işledim, отдел культурата возглавить етіп. Но кадрлар бек осал еді, жоқ еді фактически. O zaman da композитор деп сөз жүртпеу, ондайлар жоқ, вообще жоқ еді. Біз işlеген заманда. Единственный бір белгілі өзінің заманында Грозинский культпросвет училищеде бітіп келген екі адам бар еді бізде. Біреусі Мархаба Аджигелдиевна Салубаева, көп жылдар библиотекада ішледі. Мурзадин Ибрагимович Османов. Мурзадин Ибрагимович Османов бұл единственный в свое время біткен музыкант, композитор, көп затлар үйреткен бұл, көп затлар етті бұл. Оның затлары да шықты, книгасы да шықты, музыкальный затларымен, нотасы шықты в свое время. Бұл сондайда Ноғайдың ішінде сол заманда мен деген бір егіттің бірісі еді. Көп жылдар ішледі бұл. Бұл Грузияда ішлеп атып та, өзінің ішінде одновременно заттарда ішлеп, заводларда, фабрикаларда, дом клубтарында ішлеп, концертный программалар әзірлеп, онда да бек жоғары үстінліктер етішіп ішлеген. И на самом деле келген заманда да бізде районда көп жылдар ішледі. Бек эрудированный, білімлі специалист еді бұл Юлдас. И бек требовательный өзіне, құллығына да требовательный, бек требовательный. Егер даже репетицияға опоздать ету деген зат, келмей қалу деген зат, о заманда әлгідей болып 200-леп только культработников районда. О заманда дом культурада ішлейтін 3 адам. Директор, методист и музыкант. Все, дағы адам жоқ. Қалғалары, егер республикаға әзірленек болса, фестиваль, конкурс, низатқа әзірленек болса, ауылдардан колхозниклерді привлекать етілет авырады. Айлап, әкеліп мұнда репетиция заниматься етіп, барып выступает, әзірленіп, сөйтіп ішлепті, барған заманда да біздікілер тиешлі орында болып келетен еді. Тиешлі орында занимать етеді. Бек айлықта мұның хореографический, хоровой коллективлері оның вообще не имелся барауының республикада да. Бек күшті, ояғының күшті сәлседі. И добросовестный слейтен еді. Бек добросовестный. Көп жылдар ішледі бұл. Мұныма мен таныс көп жылдар, мен де таныс, менімен замандар ішледі бұл. Мен ол даже соң пенсия шыққанда да біз арамызды татымлықты оймай тұратағын айлаңында емада бір келем келіп, шақырып, үйге келіп, Ноғай әлетімен бір әр асат ашап, воспоминаниямен сөйлеп, сөйтіп яшадық біз онымен. Вообще,
Конечно, halgi zaman тегли заманда, о заманда это несопоставимый zaman несопоставимый. Hali bu kompozitör olmayan adam da yok, yaravuşu olmayan adam da yok. А o zaman da yaravuşu tabu için это целый проблема. Вот benim esimde direktör MTS var, MTS, ondan sonra direktör savkozalarında oldu. Aman Gaziyev Uskun, Казует, по-моему, adı, Aliyev, direktör savkozlarında hatını onun oğlu söyledi. Вот şunu привлекательно yırlamağa. Ana çok iş algandan bari bir iki yaz kere. Ay sen Volga, tuğan yerim, aşağı yerde almer yesimde herkes yakın taymaydı. Şovediler yırlaydı. Onda kim bizim kaçında o zaman da Юмар Тукайрбек, это единственный везде, по-моему, самый голосистый бүгінгі деймді даже я 80'e келгенде де один из таких вот шоларды тауып yerleştirip базарға еді вокруг себя сондай адамдар ята еді ол вот Davut Bekişev'di, Dariman'dan Ahmet Murzayev'di, Юмар Тукайрбек'ten başka adamlar bunlar постоянно ana şolda aktivistleri yiyip trevgalos'u yırlav, hali bizimkiler ona yetmeydi. O zaman da buna şu Davut, Ahmet и тағы да кім? Қайырбек кім бар? Қайырбек пе? Қайырбек и кім? Бұларды трехголосный yırlaydılar. Bizler oytup yırlaydılar. Ben espem bulayışı var ya, top dolu. Oytup zaten hazırlıklar yok oldu. Şöyle söylediler. Söyledi bu adam sondaydı. Правда, oldu o zamanlar. Отдел культураны возглавить kim olsa şol специальное образование yok, oğa лишь место занимать. Bunday kadrolara mane vermeyi, bunu bir gece böyle taslak etti bizim rayonda. Taslak etti, bu Ukrayna var, Ukrayna'da işledi. Ukrayna'da işlep de şu anda da üstünlükleri iyi koruyordu onun. İyi koruyordu. Ondan sonra bir yıl zaman gittikten sonra işledi onda. Onda вознаграждениелер var, onun zatlar var. Почетный грамота zаты rayonun республиканский konkurslarda. Şöyle işlep yürüdü. Ben hali şunu zaten karata degende hali esmi olamam. O zamanlarda kadroga bulay spesialist geldi bizge. Spesialist bulay bunu bağırlagan adam olmadı biz. Вот mene beda. Bizim ikon külahımız bundaylardan alında. И вот первый bular bizim açagi kültürü mene manda müzikal şkola ağaç. Первый müzikal şkolaga direktör kimdi saldı. İnegova Yunus'un kızın İnegova Sakinat böyle bilmiyorum isimde. Yunus'un kızı atası onun sarfında yaşaydı просто колхоз был. Тоже bitip gelgen kulprasvet училище bitip gelgen. Halbuki bana по-моему muzeyde de olardı şkola zat. Müzikal şkola. Вот. Bana şolardı vazılaydı edip şolardı yolga salып yol açkanın birincisi, kompozitörü de birincisi, müzikantı, yaravuşusu da birincisi, organizatörü de birincisi. Bundaylar hali kanişte hali yaşaolarda sistem. 200'den ötken ben bana şu broşurda diye yazağında interzevat edememişim. Dokuzdan kulturada da 20'den ötken işleydi. O zaman üç adam işleyip попробуй olarman tıltap. Tıltapı tapmalıydı, tırtapmalıydı. Bir şey de buldu değil zaten. Hali 200'den ötken adam işleyip. Üç zatlar, ansambl Aylanay, müzikalny teatr, bizim kıbdık maniyerdeki teatr, народный театр, это halgi достижение, мен мына брошюрамда да очеркта подчеркиваю это.
Kakimem kayda biz bolgamız, kayda biz yetkemiz. Конечно, bu zatlar көп zatlarga ansatlık berdi. Hatta özlerini biz svoje времени көп es vermesek de. Şolar fundamentin, bugünkü bizim dersçiler yedim fundament olarda. Olarda fundamenti. Şonu şun halgi kompozitörler o aytpa taraf sağ ol dep, sağ ol sen bizge esik açkanın dep. Конечно, böyle bir şeyse ну, halişe işlevleri onların, конечно, не сравнимы. Условия да не сравнимы. Ya bari zarfat aladı. O zaman da zarfat deyiniz de direktör Dom Kultural Tağı'nın 50 mat bakışmanatı var. Analar da вообще еще меньше. Şonda kıyıklar bana özkün yigitler bular. No bulardı taslap koyu duruş bulur. Bulardı периодически правда bularga ne zat deydi o bir zatlar çıkardı buklet deyim zatlar. Müzikal çıkardı bular. Şunun içinde bir yerinde bu da var. No bulardı mutfağa mı? Bular dalzını bu eğer ben nastoyat edip bir neşe verem ayttım rayonluklarga. Respublikada Abkom partiyadım Sovet ministrdim. Даже zatta ızda kimler Respublika rukovodetkilerinin suretlerini salıp koydu. Ben bularga gelgende aydım anda почему biz de etmeye yaramıyor. Hani ettik прекрасно здание kirsem kimler rukovodители начиная kadılı azgaytadan alıp şimdi salıp koydu. Это же хорошо. Kölgede de o adamları yeşil alganlar sağ olu oynamıyor. Ben partiyaga da просто razılığını bildiremem. Degan ben şolardı beni kliyada da çıkarıp koyup kumlar rukovodetken başını kırmışım bunun o kaçada. Bunun первый раздел автобиографический. Но это о багысланган детям войны. Первый раздел детям войны багысланган. А второй раздел социально-экономическое развитие района за эти годы. Onun kadrları, zatları berisinde kırgızgın mı evim kırgızgın mı? Ben de onu algısal üstünde çıktı. Конечно, hal benim yazgan olsa ben onu намного расширил. Bunda просто бага пришлось все-таки bizim rayonda только o zatlar epizodами bir gazetli atreskalar olmasa spesialno посвященный общий rayonun yürüyüşünde zat yok. Böyle verilmeydi yok. Bir yiyiştirip kaç başaramız bizde Октябрьский революция, kaç başaramız biz первый год Октябрьской революции, kaç başaradık biz годы войны, послевоенные годы. Bu zatlar ben bunda özüm yazgını oturtkumda как раз ощущаю во всех направлениях. Так что bu вопросlar bizde men ailede mene zatka da zayatып oturman районный руководство bir серьезный дегенде серьезный проблеманың birisi bizim halkta bizge лично bizim terbiyelау вопрос. Bu vопроста bizde aksayımız biz 4 ayakta, 2 ayakta, 4 ayakta aksayımız. Просто yanına uğruydu. Bana foto zat var, посвященный bizim veteranı vayны. Foto stend diyeyim zat, suretler, fotoğrafyalarımla. Şolardan közlerini kesip koyuptu bollar. Yetişip adam degenin basına, вообще ben bana, например, Mağav oktay oltuyordu. Kalk dedik, büdey. Kimler yanan ayamay, kanın ayamay, şu bugün yaslar bunu hüdüp erkekti, yaşlıkta östünde sabah kıyını salıp, yarlıkta, kıyınlıkta öskün alemlerden silap olmaganımızda benim bel yanıma vuruyor. Ya bir yanıma vuruyor. Benim o kadrolardan ben işleyemem. Ben açına 55 yıldan alıp durup, şolarla ben işleyemem, bilemem ben onların. Her birisini yaşayalım. O zaman daha kadrolar, ben upalınlama için olup yürütemedim. Komsomol işleme yıllarımda, Üsalgan'da, Kumbatar'da, Ortatöbe'de, başka yerlerde yürütemedim. Ben o adamlarga
baha bergen zamanda, o zamanlara kadırlarga baha bergen zamanda. Просто ölçüp bolmayman. Bir komnatada yaşaydı. Председатель колхоз, bağları da, semyası da, ası da şonu geliyor, konak da şu komnatada. Konak olup geçsem, men şolarla bir komnatada tuturamız. Bir komnatada dışında aşağıydı, yaşaydı, o bağlar şakasından bir tuturardı. Her balaga bir komnatta, даже ben bir sapasaviyet bulmam onları, her güyle de görülen zamanda menler olduk işinde gibi savlayıcı be. O zaman da mebeliydi her güvayda. Mebeliden atıyor orunduk, bir konu orunduk da yeter. Mena Yanbayev Kambi Abdullayev Nariman'da tuğu öskün. Yani onun gelesi Vedущий хирург Карачаев, Черкесияда ведущий хирург, признанный хирург во всей Черкесии. Вот, onun adası председатель колхоз yetip ölgen iş alğanına. Вот, erten 4 saatte turup bitedi, karana akşam bolgaçı deyin üy görmeydi. Halk da şöyle işleydi o zaman da, halk da şöyle işleydi. Вот, bir komnatada, halgiler ayet, namaz o, ayet adamına çubuğu kukarada işte o yatamısa dedi. Anlatsam dedi. Sonunda özlerini ayamay, özlerini uslovya sardava etmey. Onlar nikahda karama, mına on kiyeyi, mına on. Tak kazat üstünde var, yürü dediler, erinmey, geçi demey, kun demey. Hatta özleri bilim alalmay kalsa da, bar şu yetik vas bitken bilimlerimden ayıkasa yürüp olar etken kulluklardan o hepsi ızı da yok. Onday просто o adamlarda mutsak biz. Mutsak ben buna özüm dinamiklerimde böyle ya berisinde zayıf boypun olardım. Beklerinde kıbiller bizde zasulun adamları var mı, niyesi var mı, bir de kovzatları, участников войны, по всем категориям. И я şahıdı zaten bunu kullanamam özümde. И aylanlarda şu eskiremem. O kadrolarda onday bolup hergilerin Slovyasyatı. Bura bizge конечно не сопоставим aylak da kıyın zamanlar. Годы войны. Предвоенный годы халықты мәжбүрлен бұлай ярғы yaşasa da yaşауы бұлай таза еді. Таза ғой, 21 апасы ақшаман кісіде школада оқимын, мен 40-шы ел. 20 апасы маған, міне бүйтіп сауығын барып түкөннен бір кәсек алып ашайсың, и сауығын аш болып жүресің. Берекетli zaman bu. Bereketli zaman, bu bereketli zaman. Son zamanlar gitti, kıyın zamanlar geldi, несравнимо kıyın zamanlar geldi. Ну, пережили вот, biz годы войны, biz görген korukta Allah vermesin, bizge tuğu, düşmanımızı da Allah vermesin. Көп сау болыңыз. Жұбар Зейнеш, көп сау болыңыз. Берген насихатыңызға, ясларға, тербие аяқтан, біздің композиторын ақында да айтқаныңызға көп сау болыңыз. Біз сіздің айтқан сөздеріңізді есімізде тұтармыз, Алла бұйыртса. Радио тыңлаушылар, сіз де сау болыңыз. Бүгін біздің Жұбар Зейнешпен хабарласуымызды тыңлағаныңызға аман тұрыңыз. Көріскенше күн жақсы.